بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Bilgir ağayını kişiler üzerinin var itusu Rabbalarına karata dört tüp türkümge bulunalar. Dört tüp türkümge bulunalar, yani en dört türkümge. Şulardan üsühü adaşuda. Üsühü adaşuda birihe gine hakta. Elbette bütühle hakta bulalmayın. Şolay bir. Hak bire gine. Eyde şularda yaylap, intiklap yürüyenayı. Şul dört türkümde ilke alayıq. Birinci türküm bu indi ular arasında en tüben derecelegi en alıp adaşuda bulganları. En alıp adaşuda bulganları. Ular eyteler Allah yoktur. Allah subhanahu ta'ala'nın bu dünyanın barlığa getirmesinin barlığın bütünlüğü inkar ettiler. Yani bu dünyanın barlığa getirmesi yoktur. Subhanallah. Eğer de indi akıllı, selamet kişi azgına küç kalmayınsa ulap qaraha dünyanın hem var nemenin var etüsü, onu tertipke halısı, tertipte tutusu hiç şekil bulurga teyişligin anlay. Hiç şekil bulurga teyişligin anlay. Hem de bu türküm atalayında ateistlardır. Bugünkü günde, bugünkü asırda ularda ateistlar diye ataylar. Rus'a etmişler bizbojniklar. Bizbojniklar. Bular indi benim halkımızda keng taralgan. Keng taralgan. Bunu indi komünist partiyası kişilerde üzerine boyundurduğu için bu fikirde taratalar. Çünkü Rabbihim tanıyan kişi, Rabbihine boyunan kişi elbette onların yollarından barudan baş tartasak. Şunun için de onlar bu fikirde keng kullananlar, halkı adaştırırlar şu fikir bilen. Buna to'xtalib ketsak inşallah. İnşallah ateizm dinin aşitide hüdürtür gidesek derslerimizde. İkinci türküm kişileri ularla indi adaşuda özünün hem bal dünyanın Rabbihi bar itisi bar ikenine aşanalar. Bar ikenine aşanalar hem bileler. Lakin onun birden bir ilah ikenine birden bir tağınıga büyüklüğe, boyhunuğa layıklı zat ikenine riza tugildir. Riza tugildir. Var ayetler Allah Teala var, bu dünyanın varlığı getirisi birden bir Allah. Lakin Allah Subhanahu Teala böldüğüne boyunup, onun dinine kirip, onun koşkanlarını ötep, onun tıyganlarından tıyılırga, onlar baş tartırlar. Baş tartırlar, ayetler yok, olay yaşay almayın ki. Hem bu türküm kişileri türlü Allah Subhanahu Teala'nın başka türlü zatlarga tapınalar. Türlü özlerine fayda getirilmeyen zatlarga tapınalar. Bar şunday türküm kişiler planetlarga tapınalar. Quyoshga, ayga, qayberlere indi ölgen zatlarga tapınalar. Qaberlerge barıp, qabir tirele yürüp, taşlarını uğup, toprağının uğunup, ulardı zorlaylar, ularga tapınalar. Qayber kişiler ağaçlarga tapınalar. Ağaçlarda zorlaylar, etiler bu ağaçın kudreti var ki. Subhanallah. Qayber kişiler inderge tapınalar. İnderge şeytanlarga tapınalar. Qayberler peygamberlerge tapınalar. Qayber kişiler feriştelerge tapınalar. Hem de var şunday kişiler şişmelerge, taşlarga, hemdarga, Rusla etmişler idillarga tapınusları var. Hem var hala Allah Subhanahu Teala'nın bu dünyanı var etüsü, bu dünyanı tertipke halısı, yan birisi, yan alısı iken yaxşı anlaylar. Bundaylar hakkında Rabbimiz Subhanahu Teala özünün kitabı izgi Kur'an'da ayta: "Ve la in sa'altahum men halaqakum la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Eğer de onlardan hurahanti Allah Subhanahu Teala ayta, onlardan hurahanti şu türküm kişilerden ti. Hezde kim var itti bu dünyada. Onlar şunda cevap verirler Allah ti. Uylap durmalar aytırlar Allah Subhanahu Teala. Hem Allah Subhanahu Teala onlardan artagan şirkteler ete, ular nindi adaşuda olayın bastı. Nindi aldanıda, nindi adaşuda ti. Ni üçün Allah Subhanahu Teala boyunmaylar, uğağına ibadet kılmaylar. Şolay Allah Subhanahu Teala ayta, ikinci ayatta indi: "Ve la in sa'altahum men halaqas semawati vel ard ve sakhkhara ash-şemse vel qamar la yaqulunna Allah
فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ. Agar dati ulardan horahan kim ko'klarda ham yerlarda bor etdi. Ham kim quyoshda ham oyda bo'yindirdi. Tartibga holladi. Ular aytirlar hech kirdi Alloh deb. Alloh deb aytirlar. Endi Alloh subhanahu taolo aytadi ortadan فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ. Ular nindi aldanуда. Nindi aldanуда, nindi adashуда. Shuni bila turib Allohga bo'yinmaylar, Allohdan birdingina ulug'lamaylar. Foyda keltirmagan, ziyon keltirilmagan mahluqlarga ibodat qilalar. Alloh subhanahu taolo ularni shiltalay, ularning adashuda ekanini bayon qilar. Shu oyatning ma'nosi. Endi ul kishilar ko'p javob topalar, agarda ularni islom diniga chaqirgan, durust dinga chaqirgan, ular nima deb aytadilar? Biz ota-bobolarimiz dindan yo'ldan chiqmayasak dedi. Ota-bobolarimizni shu yo'lda topdik, biz ota-bobolarning yo'llaridan, dinlaridan chiqmayasak deb aytadilar. Allah subhanahu taolo aytadi ularni fashikib: "Va idza qila lahum ittabi'u ma anzalalloh, qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana." أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني آيات معناها أغلى ولغا يتهمتي إيانا الله سبحانه وتعالى إندرجان دينجا الله سبحانه وتعالى إندرجان قرآنجا حق ديننا إيانا تبتهم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا يقبل أطبع الله ربنا دي يولد تبتغ شو يولدان براسق بتبتهم الله سبحانه وتعالى ولغا شلتلا بيته أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني أجر أطلب الله أضاع شو ضرب الله هم الله بني ذا علماء الله أجر أطلب الله بني ذا علماء الله نظام الله أضاع شو ضرب الله ده هو ده بدأ أجر أطلب الله إنه درد حق دين ده الله البيت الوقت بالمقتول لكن أطلب الله أضاع شو ضاي كان بلا ترد beni de bilmegen bile torab şular yolundan barı bulayında ahmaklık bula hem bir zor adaşı bula. Hıgımta yakıbaytabında bu Türk'üm Allah subhanahu ta'ala'nın varlığın bileler, varlığına aşanalar. Allah subhanahu ta'ala bu dünyanın varlığa getirgenine Allah subhanahu ta'ala bütün dünyanın tertipke alıp onun bilen idara etüğün bileler yakşı. Bileler yakşı, lakin uğa boyunlarına başlardılar. Onun bürüdüne gine gıйбadat kılıp bürüdüne gine tabınlarına başlardılar. Başlartısılar. Üçüncü Türk'ün kişilerinde özlerin Müslüman tip anaylar. Özlerin eyteler min Müslüman tip. Lakin haklıkta ular iki Türk'ümge bölürler. Birincilerinde dürtükte ular ateistler. Birinci Türk'ümge kaytar. Ateistler Türk'ümüne kaytarlar. Çünkü ular eyte min Allah'tan varlığına aşatmayım ki. Eytehin niçin özünde Müslüman tip eytehin diyen? Ular eyteler min Başkurt. Yoki min Tatar, min Qazaq, min Uzbek deb. Bu albatta o'zin min musulmon deb aytib, ona birinchi foyda keltirmaydi. Qism barliqda ular birinchi turkumga qaytadilar. Birinchi adashgan turkumga qaytadilar. Ateist turkumina, bezbojniklar turkumina. Shundan endi ular orasida bor min musulmon deb aytuvchilar Allohdan borlig'ini bilalar, lekin dinin bilmau sababli, dinin o'rganmau sababli nodonlik orqali biz aytib ketgan ikkinchi turkumga qaytadilar. Durustlikda ular ikkinchi turkumga qaytadilar. Chunki ular Alloh subhanahu taolaning bir o'zinigina ibodat qilmaylar. Bir o'zingina buyuklamaylar. Ular Alloh subhanahu taolo aratında borib qabrlarga ibodat qiladilar. Qabrlar tiralar aylanib yuradilar. Qabrlarda zo'rlaylar. Qabrdagi toshlarni ubalar, qabr iyagini timiklanib, qabr iyagini zo'rlaylar. Ham o'rin oldinda kemhaneler. Allah subhanahu taolaning birinigina kemhanu, birinigina Allah o'rnina shu qabrlarga borib, shularni burlaylar. Shularni burlaylar, uga ibodat qiladilar. Bu turkumdagi kishilarning baqirlar o'zlari anglamoqdan haq yo'ldan tayqilib ikkinchi turkumga qaytadilar. Bir nida bilmaylar, arab tilini anglamaylar, Qur'onning ma'nosini anglamaylar. O'qiylar, o'qihalarda Qur'onning ma'nosini anglamaylar yoki anglahala quloq qilmaylar. Quloq qilmaylar. Va'budulloh va la tushriku bihi shay'a. Allohdan birodagina ibodat qil, uga bir kimdan tinglama. Ya'ni boshqa nimalarga ibodat qilib, uni Allohga tinglama. Bu endi üçüncü turkum o'zlarini musulmon deb yurtuvchilar. Ularning o'zlari ikki turkumga bo'linadi. Biri o'ylab qaraganda birovlar ateist,
Икенчеләре наданлык аркасында, динен белмәү аркасында, кайһы бер адашкан төркемдәргә әйгәреп, Аллаһ Тәгалә урынына башка нимәләргә гыйбадат кылалар. Гыйбадат кылалар, шуның менән дә икенче төркемгә кайталар. Адаккы төркем, дүртенче төркем, улар Аллаһ Тәгаләгә тиешле рәвештә табынучылар. Аллаһ Тәгаләнең барлыгына ышанып, белеп, уның кудрәтен белеп, уның бу дөньяны идара итүсе, бар нәмәне бар итүсе, тәртипкә кылусы икәнен белеп, аңлап, уга буйһынып, уның кушкандарын үтәп, тыйгандарыннан тыелучы кешеләр. Бер Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә, бер үзен генә олылап, бер үзен генә бөекләүчеләр. Булар инде һичшиксез хак юлдагы кешеләр. Булар инде Коръәнне укыйлар һәм уның мәгънәсен аңлыйлар. Һәм шулай ук Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең үзенең кешелек дөньясына ибәргән илчесе Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлламның хадисләрен аңлап, шулар буенча яшәйләр, шулар буенча гамәлдәр кылалар. Коръән һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлламның хадисләре буенча гамәл кылалар. Һәм башка кешеләрне шул хак юлга чакыралар. Башка кешеләрне, агай-инеләрен, туганнарын, якындарын һәм башка кешеләрне шул хак юлга чакыручылар. Булар инде ысыл мусламаннар. Ысыл мусламаннар иман килтерүчеләр. Улар турасында Раббыбыз Субханаһу Тәгалә әйтә, үзенең илчесе Пәйгамбәре Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлламгә мөрәҗәгать итеп, "Ин тусмиу илля ман юъмину би аятина фахум муслимун." Аяттың мәгънәһе, "Һинең үзеңә фақат безнең аяттарыбызга ышангандар, иман китергәндәр генә колак халыр" ди. Кемнәр колак халыр ди һинең үзеңә? Һинең чакыруыңа, дингә чакыруыңа фақат Аллаһ Тәгаләнең аяттарына иман китереп ышанган кешеләр генә һинең чакыруыңа колак халырлар ди. Һәм улар мусламандар ди. Ва хум муслимун, һәм улар мусламандар ди. Ягъни буйынучылар. Һәм инде агайны һәр беребез тырышырга тиешбез, шушы дүртенче юлда булырга, һәм унан тайпылмаска, һәм унан тайпылмаска. Чөнки дин ул безнең иң кадерле нәмә. Шуга ла без уны өйрәнүгә тырышлык кылырга тиешбез. Һәр бер акыллы кеше үзенә нимә файда китерәсәк, ягъни акыллы булган кеше үзенә нимә киләсәк тә файда китерәсәк, шул әйбергә көчен һала. Шулай түгелме? Өйрәнә һәм уны тормышка ашырырга тырыша. Әлбәттә шулай. Дөньяви мисал китерәйек. Кеше, мәсәлән, белә, тышта яшәй алмай, артында яшәй алмай, уга өй кирәк. Шуның өчен ул күп көчен һала, өй сатып ала, агач сатып ала, бура яһай һәм үзенә өй һала. Өй һала, киләсәктә үзенә файда булган шул өй менән кулланып яшәрсен. Динебез bundan da файдалырак. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең дине ислам ике дөнья бәхетенә ирешү сәбәбе бар. Шуның өчен дә һәр акыллы кеше үзенең динен өйрәнергә тиеш. Динен өйрәнергә тиеш, Аллаһ Субханаһу Тәгалә буйынырга тиеш. Һәм дә ашы төркемне, ашы адаккы төркемне Аллаһ Субханаһу Тәгалә ярата. Һәм уларга ахирәттә бик мул һәм юмарт әҗр әзерләгән. Бик мул һәм юмарт әҗр әзерләгән. Аллаһ Субханаһу Тәгалә Коръәндә әйтә: "Валлазина аману ва амилус салихати санудхилуһум джаннатин таҗри мин тахтиһа ал-анһар, халидина фиһа абада, лахум фиһа азваҗун мутаххара." Мәгънәһе иман килтергән һәм дөрес гамәлләр кылган, ягъни Аллаһ кушканса Аллаһка буйынып, дөрес гамәлләр кылган кешеләр, без уларны асларыннан елгалар агысы узмак баксаларына индерәбез. Улар унда мәңгелеккә каласактыр. Һәм уларны унда пак, тугры хатындар көтә. Субханаллаһ. Шулай Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Лахум ма яшаኡна фиһа ва ладайна мазид." Улар анда ни теләйләр, шул уларга биреләсәк, һәм бездән уларга өстәү бар ди. Бездән уларга өстәү, бу өстәү инде иң зур ләззәт, Раббыбызга карау, Раббыбызның йөзен күрү. Раббыбыз Тәгаләнең йөзен күрү иң зур ләззәт буласак узмак баксаларында. Әлбәттә узмак баксаларында бик күп ләззәтләр булса, бик күп кешенең акылы итмәслек, күзе күрмәгән, колагы ишетмәгән нимәләр әзерләнгән. Аллаһ Субханаһу Тәгалә әзерләгән. Шулай Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә, шул узмак баксаларын тасвирлап әйтә: "Ва факихатин мимма ятахайярун, ва лахми тайрин мимма яштахун." Һәм уларга анда имештәрдән нимә айлайлар, һәм кош итенән нимә теләйләр ди.
Нинди генә имеш теләмәһә бар, уларга биреләсәк, һәм нинди генә кош ите теләмәһендә уларга шул буласак ди. Шулай Раббыбыз әйтә: "Ва хурун ин кәамсалил лу'лу'ил макнун" ди. Һәм уларга унда зур кара күзле катындар ди. Зур кара күзле катындар. Хурун ин ди. Хур кара күзле, күзенең алмаһы кара. Ин дигәне зур күзле. Бу инде хатын-кызларның иң матур сыйфатлары зур күзле, кара күзле булуы. Һәм уларга унда зур кара күзле катындар ди. Әйтерһең дә улар кеше күзеннән яшерелгән анилар һымак ди. Ани инде бит белүсә, җемшүк диңгез төбенән анда шул ниндидер хайван кускар дип атала, шуның исендә була. Шуның исендә яшерелгән була. Күренеп ятмай диңгез төбендә. Шуның менән сагаштыра. Бу хатын-кызлар инде уялсан һәм үзләренең ирләренә тугры әйтерһең дә ди, кеше күзеннән яшерелгән анилар һымак ди. Ягъни үзенең ирләренә тугры буласаклар. Тугры буласаклар. Улар бик сибәр булалар. Әгәр дә кеше инде шул узмакта кызны күрһә, әлбәттә бу дөньяларга хатын-кызларга күз дә алмас инде. Күз дә алмас инде. Субханаллах. Уйлап караганда, я Раббым, бу ни өчен безгә? Нимә эшләнем мин шул искиткес ләззәтләргә ирешерлек? Һинең киң рәхмәтеңә ирешерлек. Аллаһ субханәһу ва тааля әйтә: "Джазаан бима кану яъмалун." Бу кылган амалларыгыз өчен яза, әҗр ди. Русай әйтмешли награда. Ни өчен? Аллаһ субханәһу ва тааля буйруган өчен, onun кушкандарын үтәп, тыйгандардан тыйган өчен, уга намаз укыган өчен. Субханаллах. Әйдәгез агай-ине бүгендән башлап динебезне өйрәнәйек. Танышайык уның белән. Раббыбыз белән танышайык, уның сыйфатларын өйрәнәйек. Мондый нәмәне әлбәттә Аллаһ кабулларга ярамай. Һәм кемдә кем үзен беренче яки икенче, өченче төркемнән икәнен аңлана икән, уга әлбәттә төзәлергә кирәк. Хакка кайтырга кирәк. Хакты аңларга, белергә тырышырга тиеш. Ислам диненә кирергә кирәк, Раббыбызга буйсынырга кирәк. Бу инде инеш һәм аграк эшләнек, уйланыр өчен һәм дә безнең менән калган, иншалла, яйлап исламның төп мәсьәләләренә тукталып китәсәкбез. Тукталып, өйрәнеп, еңел генә итеп өйрәнәсәкбез. Иншалла. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, ва астагфирука ва атубу илейк.